Durante cientos de años, la existencia del hombre ha estado ligada a los rebaños de animales que ha ido domesticando para sobrevivir. Como consecuencia de todo esto, el perro pastor se ha convertido en una herramienta fundamental en los quehaceres diarios. La ABCT nace con el firme propósito de preservar las cualidades de esta maravillosa raza, para que nos ayude en el buen cuidado de los rebaños. El Border Collie está considerado el perro pastor por excelencia. Son muchas las cualidades que atesoran para desempeñar esta labor. La principal, instinto y capacidad de trabajo. Frase esta que llevan impresa a cal y canto en su ADN. Será nuestra labor cuidar y potenciar ese instinto durante toda la fase de adiestramiento, poniendo las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de esta pulsión innata. Its meetings a pleasure and its partings a grief, and an unconstant lover is worse nor a thief, for the thief he will rob you and just steal what you have, but an unconstant lover will follow you to your grave. The thief he will rob you and just steal what you have, but an Alrededor del año de edad, pero sobre todo teniendo en cuenta la fase de asentamiento en la cual se encuentra el perro, comenzará el proceso de entrenamiento propiamente dicho. Velocidad, inteligencia, control, concentración o versatilidad son algunas de las cualidades que caracterizan al Border Collie.
But when you are married, look out for your heart. 'Cause evenings he'll spend at the Odd Fellows Club. At the office our story was kept, he'll pretend. And so he was too, drinking rum with a friend. At the office our story was kept, he'll pretend. And so he was too, drinking rum with a friend. But fortune's a false and a fickle young jade, and it's worse than bad luck for to die an old maid. And the best of all blessings we can meet in this life is a kind, loving husband and a good-tempered wife. And the best of all blessings we can meet in this life is a kind, loving husband and a good-tempered wife. No obstante, y puesto que somos partícipes en el proceso de adiestramiento, también nosotros tendremos que atesorar ciertas virtudes: formación, paciencia, comprensión y, sobre todo, la capacidad de hacer entender a nuestro perro lo que esperamos de él, se nos antojan fundamentales para que este equipo funcione. Lay down! Steady! Hey, hey! 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 Steady! Lie down! Lie down! Lie down! Whip! Lie down! Hey, hey! Lie down! Lie down. Sondo, lie down. Come by, shh, come by, shh, come by. Oh, yeah. Steady. Steady. Hey, hey. Lie down. Come by. No! Lie down. Come by. Come by. Lie down. Lie down. Lie down. Lie down. Wait. Sondo. Hey, hey. Hey! 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 A medida que el proceso de aprendizaje avanza, nuestra compenetración es mayor.
Cada vez necesitamos usar menos presión y empezamos a disfrutar aprendiendo el uno del otro, sorprendiéndonos cada día con estos portentosos animales. Joe Clark's a fine old man. Tell you the reason why. He keeps good liquor around the house, good old rock and ride. Fare thee well, old Joe Clark, fare thee well, I say. Fare thee well, old Joe Clark, I'm going away. Old Joe Clark's a preacher's son. El nivel de exigencia se va complicando y los ejercicios que realizamos junto a nuestro perro cada vez son más difíciles y espectaculares, consiguiendo un mayor control sobre el rebaño. Fare thee well, old Joe Clark, fare thee well, I say. Fare thee well, old Joe Clark, I'm going away. Old Joe Clark had a yellow cat, she'd neither sing nor pray. She stuck in her head in a... Pudiendo incluso llegar a dominar un único ejemplar. Old Joe Clark, fare thee well, I say. Fare thee well, old Joe Clark, I'm going away. Old Joe Clark, he had a house 15 stories high, and every story in that house was filled with chicken pie. Fare thee well, old Joe Clark, fare thee well, I say. Fare thee well, old Joe Clark, I'm going away. I went down to old Joe's house, he invited me for supper. I stubbed my toe on the table leg and stuck my nose in the butter. Fare thee well, old Joe Clark, fare thee well, I say. Fare thee well, old Joe Clark, I'm going away. I'd never marry a widow, I'll tell you the reason why. She'd have so many children, she'd make those biscuits fly. Fare thee well, old Joe Clark, fare thee well, I say. Fare thee well, old Joe Clark, I'm going away. 16 horses on my team, leaders are all blind, and every time the sun goes down, it's river on the line. Fare thee well, old Joe Clark, fare thee well, I say. Fare thee well, old Joe Clark, I'm going away. 18 miles of mountain road and 15 miles of sand. If I ever travel this road again, I'll be a married man. Fare thee well, old Joe Clark, fare thee well, I say. Fare thee well, old Joe Clark, I'm going away. Old Joe Clark's a fine old man, tell you the reason why. He keeps good liquor around the house, good old rock and ride. Fare thee well, old Joe Clark, fare thee well, I say. Fare thee well, old Joe Clark, I'm going away. Old Joe Clark's a preacher's son, preached all over the place. The only text he ever knew was Hollow Jack again. Fare thee well, old Joe Clark, fare thee well, I say. Fare thee well, old Joe Clark, I'm going away.
jamboree, whoop jamboree. A long-tailed sailorman come running up behind. Whoop jamboree, whoop. El trabajo se torna cada vez más preciso y el perro trabaja con más tranquilidad, asentando su nivel de autoestima, mostrando su nivel de poderío y dominio en todo tipo de situaciones. Será nuestra labor el pulir pequeños detalles, y entonces tendremos a nuestro compañero preparado para alcanzar el objetivo fundamental de todo este proceso, el trabajo real. Jamboree, come and get your oats, please, son. Oh, now ye see the lizard light. Soon me boys will be in sight. To soon be abreast of the Isle of Wight. Come and get your oats, me son. Whoop jamboree, whoop jamboree. A long-tailed sailorman come running up behind. Whoop jamboree, whoop jamboree. Come and get your oats, me son. Now when we get to the Blackwall docks, them pretty young girls come running out in flocks, with the short-legged drawers and their long-tailed frocks. Come and get your oats, me son. Whoop jamboree, whoop jamboree. The long-tailed sailormen come running up behind. Whoop jamboree, whoop jamboree. Come and get your oats, me son. Well then we'll walk in the limelight way, and all the girls will spend our day. We'll not see more till another day. Come and get your oats, me son. Whoop jamboree, whoop jamboree. The long-tailed sailormen come running up behind. Whoop jamboree, whoop jamboree. Come and get your oats, me son. Whoop jamboree, whoop jamboree. The long-tailed sailormen come running up behind. Whoop jamboree, whoop jamboree. Come and get your oats, me son. Son multitudes las tareas en las cuales nos puede ayudar un Border Collie bien preparado, siendo su cometido principal el recoger y acercarnos rebaños que se encuentran situados a largas distancias. Vale, se le va. Hala, hombre. Venga, liberarte.
En la medida en que nuestra explotación es mayor, nuestras necesidades se incrementan. Bien sea por la extensión orográfica a controlar o porque el número de cabezas se multiplica, mayor rendimiento le tendremos que sacar a nuestro perro. En este tipo de situaciones, un Border Collie vale su peso en oro. Evidentemente hay otras razas de perro pastor preparadas para hacer estos trabajos, y la ABCT no las discrimina. Simplemente nos concentraremos en el perro que en general consideramos más adecuado y funcional para nuestra rutina diaria. Casca. Ábrela. Aparte del trabajo que realizamos en campo abierto, también nos podremos beneficiar de las cualidades de estos perros en trabajos indoor, comederos, salas de ordeño, etc. Creemos que actualmente en nuestro país estamos utilizando tan solo el 40-50% de las capacidades del Border Collie. Es por tanto un objetivo fundamental de la asociación que de aquí a unos años seamos capaces de incrementar este uso hasta el 100%. Come by.
lasted 90 years on the floor. It was taller by half than the old man himself, though it weighed not a pennyweight more. It was bought on the morning of the day that he was born, and was always his treasure and pride. But it stopped short, never to go again, when the old man died. La versatilidad de estos perros los hace idóneos para trabajar con cualquier tipo de animales. Es cuestión de seleccionar los ejemplares más fuertes para trabajar, por ejemplo, con vacas. My grandfather said that of those who had heart, not a servant so faithful he found. For he wasted no time, but he had one desire, at the close of each week to be wound. And it kept in his place, not a frown upon his face, and his hands never hung by his side. But it stopped short, never to go again, when the old man died. La ABCT quiere promover los concursos de perro pastor para tratar de englobar los siguientes objetivos. Plantear un primer día de encuentro, donde compartir ideas, aclarar dudas y vivir buenos momentos en un inmejorable ambiente, dando la oportunidad a nuestros socios de trabajar, aprender y divertirse con sus perros en un entorno diferente.
asko izek ateratzen txakurtunean. Je l'ai fait en 7 mois. La competición enseña al gran público parte del trabajo que podemos realizar con estos animales, demostrando el nivel de compenetración existente entre perro y pastor. La policia ja ve. Lie down, dogs.
bere txakurrarentzako. Venga, txalo bero bat, oso ondo itxauta. Venga, txalo beroa. Puntuazioa eta txalo bero bat berentzako. Vamos, Miguel. Hau gaztegia da. Baina, bueno. Ia, zure txanda. No nos olvidemos que el principal protagonista de esta aventura es el Border Collie, del cual solo podremos disfrutar desde el buen cuidado y el respeto mutuo.